labarik sirakalan atau estuda sira usa makbe kami. O insama krean artigo 59 haturu dihan katak eman udar sidaraun timoroan labarik ki kapot hetan edukasaun hukualidari. Tambah saya ita ukuna antiaona amina fatin sunu kami. Ami asesiona energia electricidade ia cobre aldea lima ia suku Taroman Nelara. Komendade Sintiona katak naroman lolos makaidannya. Maluk telespectador sira, surumut fale programa dalam futuro, hamut ko hau egas bento. Objetivo dalam futuro, makfuti preocupação comunidade siranian, juventude sira, feto sira, liu-liu ema marginalizado sira. Ia tinang rua liuba, ia 2022, equipa Casa de Produção Audiovisual, visita a comunidade sira ia suku Taroman, posto administrativo Fatlulik, município Covalima. Ia altura neba, ita futi preocupação comunidade nian ia suku Taroman, konaba la acesso ba linha eletricidade. E a oportunidade dane, hakor convida maluk telespectador sira, atau hari filha fale bakutuk, sari ma acontece ba comunidade sira e suku Taroman e altura neba. Sefira família né, ia 136, Sefira família. Mas be sira triste tambah ia tina ruan ulu onane sedau etan acesso restrição o estrada. Ida nema kami preocupa. Ia aldea Holba, total Sefira família 96. A minha aldeia Holba, gane no aldea Fatulorone, eletricidade durante ne latama. Ana sen halo casamento rumah ka emamate rumah ne ami aluga emania gerador. Dalam rumah ihane ia suku Taroman laran gerador laya ami tengke aluga ia fatin seluk. Fotio sesuai ka fotio ia aldea seluk suku seluk. Kalan ida $25. Ia namanya itanya halo koremetan ne dalam rumah kalan itu. Loron lasura masih kalannya sira $25. Ulukne sira hetan doni solar panel ia 2013. Mas be agora ne frajoton. Aqui mos estava arbiru ninia qualidade lá iauna. Agora ne sira ujaret kami. Tambah mina itania frontier taka. Kami ne ninia folin ne uluk sei uja solar cell ne. Ho aqui ne sira fan $1.50 $1. Mas be agora ne bacer ne frajotona. Nebe sira fasen sira ujare sunu kami. Labarik alunus bang hira sira hetan aprendizagem iha escola hanesan basic atu exame bang hira sira kalan atu estuda kahalo TPC rumah sira ladun satisfaz ba eletricidade la sucesso basiranya necessário tambah eletricidade ba alda tulune sidau hanesan liulu ba iha EBC mos ba iha filial sira nebe labarik sira kalan atau estuda sira uza makbe danarang kami makho dihalakan depo sira uza estuda nina impacto mag idane quando amine wan sira kalan atu estuda karik ahilaiha. De repente ami sunu kami wanne quando nina lutan ne kalmetan ne sai bek masira buti karik buat ne monu fali surat aihan depois sira karik mas sira limane bel sai kanek suar makas entau ami hana sanudar inan amam basiranian dan kata para estuda neba
Tambah idane ma amine wansira husi SD bato SMP ne mesti balu de anak kata on bekten laos bekten la. Tambah istura ahimak laiha ati istura karik ahi laiha. Quando kami wane mohu karik mos sira la istura ona. O sama dengan artigo 59 haturu dihan katak eman udar sidaraun timoroan labari ki ikabot hetan edukasaun ho kualidade. Edukasaun ho kualidade ida makanisane ukunan tina ruan ulu ona. Ba pobu idane, ba raiwan idane, sei halirik na fatin elektrisidade. Entau ita harelio lalika istura ona be artigo 59 ba edukasaunian. Tamba labarik sira la asesune. Labarik be ita kompara ho labarik ya be sidade. Anta amina wan sira tumba ya neba ninya balorne tun. Ema ya sidade sira asesu ho media elektronika sira kair komputador, laptop, wa oyo labarik sira ne ba hanesan bibida. Ida nemak hanesan ami ema iha alde fatuloro holba ho wan ida nene. Ami desvantazen mosumai ami, nina vantazen la iha. Durante ami kik oin hau halai ba filafali badan mate kamuris ukun rasikan. Idane permeru sunu kami. Tambah saya ita ukun antiaona ami na fatin sunu kami. Buat sira hada malu ihane ba oin ha hawan sentemi hada kadera sir sobu kadera ihane ba aat mas lakoi mai hare ami pobu kik sira ya baze. Iha lei sira hate tere angkatak hadia pobu husi baze masaya. Tambah saya ma ami pobu bitima bebe. Maluk telespectador sira. Ida nemak preocupação com dar suku taromang niang, nebemak ekipa CPA Futi ia tinang rualiba. Warsadau ekipa CPA fila fala meia suku taromang. Ode visita no hare. Depois de fazer preocupação serne tinang rualiba, mais ou menos mudança saída mak acontece para comunidade sira. Hamutu ekipa CPA ita visita comunidade sira ia suku taromang. Tina rual bakotupnya ami deskonten ditambah ahila tama ya aminya aldea kami suku. Mai tina nira agorane ami asesiona energia elektrisidade ia cobre aldea 5 ya suku Taroman Nelara. Sare meta bocir senti depois. Ami senti kontenti tambah ami lahane sano ulukona. Uluk ami uza kami uza buat seluk-seluk hanesan atau fasilita ami ba ia kalan. Mai agora laana agora lakar nafati kalan ami la presija kamiona ami usa energia itena. Ami senti kontenti tambah ai tamana yamnya aldea. Ulukne tambah ami laia sinti tambah seyana kunera. Nebe orasne ai tamana ya aminya aldea. Aldea tolune, nebe amiga tu sinti kontenti. Tina rualiba ho nonton significa kata kaura sikmak diretamente apresenta vaya governo, liosi RTL e liosi itabotsa media. Hau fosai katak ami hetan desvantagen ya tempo kalan. Tambah idane ami apresenta governo fo apoio. Liosi amnya informasione daet. Governo implementa programa idane obra idane. Jose kami kontente. Então no sini ita bela de angkat compara ho agora ni ya mudança terus nebe maka comunidade da nasor tambah ya situação de agora ya governação ni da nenia
ita agora dalam tahutu hatene ona kata comunidade idene acesso na baia linha eletricidade na be ia parte bela de kata parte positivo balu ba comunidade idene também durante processo kontrasikan mai comunidade idene nunca acesso mai be lor comunidade sinti ona kata naroman lolos maka idene nebe ia processo aprendizagem ba ipena alin siramos la dificulta on vasira nebe bototo hanesan joventure ida sinti contenti los era de agora sinti contente tamba ina naman sira acesso ona eletricidade idane lilu ia comunidade idane durante el acesso ia nako kun larandet nebe atende ona comunidade serne preocupação serne nebe anes joventure ide pessoal hau sinti contente terus Brigamos ba media CPA ami comunidade aldea Fatuloro ia suku Taroman ami orgulho tamba ia tinan atusat limanulu ami seina kukun i uluk mos ami maka protesta tamba ia 2000 to ia 2020 ami lahetan acesso ia 2023 ia janeiro ini ami acesso ami orgulho tamba sa durante ne ami hare ami wansirama acesso ona be husi educação ba comunidade toma como acesso sirene be makanesan di husi sirenya preocupação siramos ba mercadoria loza o kiosker ki ko sirene siramos acesso também idane maka ba comunidade ia preocupação tempo passado ne ninha vantagem desvantagem agora ne ia vantagem maka sira acesso eletricidade também ita halo comparação ma uluk tinan kotuk ne ho tinan ida agora ne dok tam tinan kotuk amil lahetan acesso sayang san lahetan benefício baya energia mas agora ne ami hetan benefício tamba energia toona e ami contente tamba ami ne oan siramos estuda hodiak tamba energia diak En geral, ami sinti orgulho tamba minha acesso ona basira neve makanesan eu siranya preocupação essa mercadoria sasan rumah husi loza fan mai sira belet assegura iha kurkas irane fo hanesan fo venisi compras neve makal husi be alde tomakne mas bele sasan iha mercado ne mas bele acesso ihane ne contenti tambah uluk ami bele buat rumah tu precisa sehalai baik hane ba dalam rumah mo sesuai tempo ne hanesan ami contenti lakan balu servisu hanesan halo carpinteiro sira usaha makina hodi halo sira halo uma buat sirane sira usaidane tambah oras neraron eletricidade sira kselu nebe sira contenti idane bototo acesso lihusi be sirinya preocupação lor necessidade diária idane maka comunidade aldea holba contenti inclui aldea Fatuloro conjuntivo e hanene contenti wato senti contenti los tamba be hansa visita sauna tu pues bade sosafa ne am senti dia tamba kalan botmos balu ya be nina nesidare obrigado tu alumus sira mai bele sosa uluk tuku nen am takawana tam tahu agora lah ya to kalan botmos sira precisa ami atende 24 jam tamba ahid diak ne negosio la ho diakona agora tut ni kukungene oras dua ni hotot tiawa ni gue lagi hotino ni siribisi ini man ni taisoro hotot tiawa sini niga
tutni barut minarai gol wit tol idege minarai wit lambo barut pele momen mil ha minarai hobel nei kukungene tut nei barut na thoa nei ni mil susar orastoe nei ni hototia wa nei ni mil contenti margene na manmos nei ni hototia asi nei vele thai soru nei vele baisien nawasien tubansien nei vele baisel selu khoon nei contenti liu tutu nei barut na thoa mais nei barut mohone nei nonaldo wel hinal haal homomos i abo mil homogoet nei pasensi orasre ni wa nei ni gabais contenti bais wa tan nei ne listrik tia wa nei vele hotel na hovelmos nei vele baitinik za wa hotel wit ni wa nei fan inel nei vele hotel nei die nego na uzain wa chok ain wa nei momen mathas hotel wit tie nol sibuk ni wa uluk alda tolo sedau acesso eletricidade sira halerik teves liliu ba feri kokato sira taba sira nya moris DSTV ala uku indonesianian maito ita timor ukun an tina ruanu resin sira la acesso eletricidade i hasorumos dificuldade barak liliu bahia estudante bahira atau estudar makarik mos dificulda basira de vida imos bahia losa rumah karik kios rumah karik bahira sirato usa esdelera rumah mamos tambah la acceso eletricidade imos sirato acceso informação o sama sirabele acceso informação di usi televisão tambah ahila ia sira acceso maibe ia 2023 sira acceso a eletricidade, sira senti contenti, sira bela acceso a informação, liu si televisão, imos sira bela lori hansan batlozan ya rumah karik, sira ya zelera, sira bela taunetik ya neba, hodi bela tahanetik, yan ya durasaum bela lor hat lima. Imos bahia aprendizaje kona ba mestra sira nian. Andala rumah uluk sira hakere kredit makia kuadro mabe oilormos belemos usa ona projetor orinde sira lenore para nunde estudante seramos haretur irane irane muda ona sistema balu i capacidade escola estudante seranian usi SD to SMP bahira atu pasa bahia secundaria ya municipio rumah karikmos sira ya ona conhecimento Siramos aprende li usi computador. Sira bela aprende ona usi ki. Antes sira bahia secundaria ou bahia universidade. Tama uluk turaunia conhecimento, turaunia experiência. Hansami la acesso eletricidade. Então am la tere computador to hilorobos po impacto ba ami. Mesmo hausa serviço, mas na momento ne tambah la ya computador. Ila eletricidade. Entah hal asik mos, oiloro sedak bele. Irane mak turaunia preocupação. Oiloron, hau contenti, tambah na comunidade, etan ona eletricidade. I siramos bele ona, bele ya mudança ona. Irane mak nudar autoridade lokal, amina esforço, i belemos oiloron acesso eletricidade. Ami hanuin listrik lakan hansane ami kontenti, tambah kontenti barak. Ahilakan dalam rumah ami tein la uza sanan ona. Idane ami untuk idane dalam nene idatan ho jelerane. Ami faan sosis, ayam potong, nene ami faan sate hansane. Depois kalang alin sila istura dia. Kalang ahila matene istura dia kosira. Depois anas por exemplo mana ser loki kios. Uluk kun ai sudah pelakane biasa manusia takat tu kira. Agor ai lakana uluk ami takatu tuku sian sana takauna. Umalaran na kukumbe ami takauna. To agora ami to jam 11 mus la taka. Sim. Iremos
Hanya se motiva ida ba comunidade durante bulan Rotolune. Bainhira ami ba serviço da dersa ne contenti tamba música tintu canto ihane anesa halo competição cidade ida. Ida nemo so orgulho bot ame balu dan nune ida ne anesan be loza iha dili. Hosi ale be umakain sefira familia basi ne hutu iha sira kuluna hotu nebe sira conforme toka tamba orasne ema tu sira tenkisere hanoin idarete ke contenti liu antau sira usa música anesana dader lokorai ohin ita ba ihane badan hatun volume mas tamba ne direto lavarki ema sefira familia sira dan ami contenti tamba electricidade durante tinan atusat ne nuluresin hat ne nunca acceso antau sira contenti liu mak iha 2024 hahu si janeiro mai to iha oin loron sanur sinsia electricidade acceso duni nebe ami bele hato ba media CPA ba estado nação Timor Leste o si ministro EDTL-nya infrastruktura serviço amutu ko sirene ami agradece tambah durante ne aminia be autoridade lokal hamutu ko aminia suku hosi administrador posto siramaso serviço makas hodi hato preocupação comunidade aldea tolu nebe makala acesso ya ohin hosi media CPA segunda vez mai foti entrevista ne ami agradece tambah buat nebe ami sinti durante ne ami sinti tristi ohin foduniona ami sinti contenti tambane maka amine wansira acesso lihusi educação comunidade acesso lihusi sirene necessidade e liu mak pasire neve makanesan hakasan serviço hala uma hanesan desenvolvimento pasire uma kan sirene antau sira usa material elektronika odi acesso idane mak comunidade Sinti ini vantagen makidane. Agradece ao governo, vai EDTL, vai acompanhar neve mahala obra yani. Ami contente, ami agradece Basira, ami obrigado mas Basira tambah sira atende ona a minha necessidade e a minha postura no suku aldeia. Ba media ami agradece. Tambah liosi informasi neve daet ba ia governo, liosi EDTL kata aminya necessário ne tabo tra implementa ona. Neve ami agradece ba itabo sira neve media governo EDTL ami acompanha ami agradece. Tambah ami hetan contente. Ami aksolok ho bat neve ami precisa ulu. Primeiro, eu aprecio também o media CPA. Media CPA também tienen sela-sela tienen rua liva. Media CPA mai a cobertura ihane mesmo acompanha processo eletricidade ninian. Mai be depois de tienen rua o hinloran media CPA mai filafali ho resultado ida nebe mak positivo. Nebe aonoin eu aprecio também o media CPA representa a comunidade, representa a juventude sira. Eu não continua alerta para media CPA na fatin para depois continua a klean comunidade na preocupação de luar ruas serne. Nebe eu aprecio também o media CPA na presença. Mas a parte idamos se dificulta para mim. Tama vai hira quando listrik, tama ona ia aldeia, e tamamos ia uma. E vai hira hetan desastre rumah kari. Então se preocupa vai pessoal EDTL
O insama kira bela ases ulalais. Ha dificuldade ne il eletricidade o estrada. Quando estrada se at então vai hira hansan ai rumah makari. Pessoal RT atau ba ya fatin debe acontecer desastre. Então idanemos também nia nudarema. Então estrada at nya bat oras jaruan lar nya label to yana ba. Tanjane mak ohin loron mos hanudar sai atau lokal. Hato mos ba ya nonu governo i oin samak bele tawosan horinune bele hadia estrada jane. Lilu ba ya dirasaun obras publik. Taba foi nadau no oitavo governo yang prepara un orçamento atau reabilitação estrada jane 9 kilometros. Mas idane nono governo atau continua ka oh hapar fila fali. Idane mak sai preocupa ba ami. Maluk telespectador Sira, idanema realidade nevema comunidade Sira suku Taroman Hasuru. Sira senti contente, tambah linha eletricidade, tambah Sira fatin. Sira senti ona naroman, tambah tinambar nelarang, deste tempo português niang. Indonésia invasão 24 anos. No depois de Timor Retan Nukunan 20 e tal anos, eletricidade nunca também fatin dane. Mas bem no fim, ya 2024, e início 2024, comunidade Sira Retan ona naroman. Sira senti contente tep-tepes com a realidade que memang acontece basira. Se suku Taroman representa comunidade Nenarang, atau agradecimento ba entidades sototo, de memang com seriedade, serviço macas, consegue realizar projeto dane Torremata, no fim comunidade Sira ia ona Naromang Nelarang. Mas que não é, se suku husu na fatin, ba nuno governo constitucional atau tamos atenção máximo ba estrada. Tambah sa, tambah tur se suku ne hare katak, ba hira ia falhança rumah ia ne. Ia liliu ia area eletricidade nian, ia circuito rumah, kaya falhança rumah ia fio sira, ele susar tep-tepes atau toya fatine o tempo barak, tambah estrada condição nebe maka tepes. Se suka espera kata ia futuro oing mai, nono governo constitucional tau mos consideração ba preocupação idane. Malok sira tobang nede torong nesse programa lorong oinian. Hoje suku Taroman hau egas bento asan neste boa sine futuro oin. Obrigado barak ba ita boa sine atenção e adios. Futuro